mina ngiyacela ukuthi sihlanganise yonke into esingase siyenze ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngisendaweni yabelungu lapho kodwa uRamaphosa bamthanda belungu nginendaba phela hayi mina uzanele nizoma sayijwala uRamaphosa lo uyanyanyisa kunjenje we are in problem because of this ugly president. uRamaphosa mubi uqala lo uRamaphosa into ebalekile ukuthi siyacela ukuthi siphume umkhankaso sonke eNingizimu Afrika ukuthi uRamaphosa necapital yakhe akaxoshwe with immediate effect. Usulo kunjalo lo Malema lo lokhethe uRamaphosa akamfuna uqamba amanga uthanda abaqabulana baqabulana ukhuluma into engekho uDoda lo ukhuluma uMalema ngoba kuba akamfuna ngempela usengibizile mina sahlangana naye saduduka lenje sayiphose emawini ngoba njengamanje mina ngifuna usungula imashi ebheke kwa-Eskom siyoshutela Eskom lona fusak Eskom fusak Ramaphosa fusak kodematashe lesisikhulu fusak yabona siqothe izinja lezi namgodo wena lelindiya kuthiwa ulokunjana lelensha ekuthiwa ulo baba lona yini lento lena ekuthiwa uPravin Gordhan akafinanga lo muntu ngoba bona ba-right kameka afana mthatha ngangoto 3 ntambama yazi shame we can be in peace with immediate effect yabona ngoba we are in trouble ukumosheka izinto ezinkulu ezweni kumosheka economy kumosheka our daily life because of poor political decision inhlebele wengane zakwethu lento yenziwa ngamabomu. These people are beginning with us. These people are gambling with our life. These people benza ngamabomu basa debate ukuthi uzothola ungcono lapha mayidayisa thina we are on sale. We are no longer normal human beings. Siyafana nabankolankola uRamaphosa usenza amankolankola lezi inkomo zakhe lezi ongazanga kuyifice ngebhusha lezi inkomo zakhe kuthiwa amankolankola lemgodo yasebenza nawo uRamaphosa all of them they must fuck off yabona. Ngiyacela bakuthi ngicela ninginike izokuphelele manje ukukula ninginike nebudget mina ngizongithengela ama-generator nonke awukho umuzongeza kuba nayo i-generator okwesibili futhi abantu abadadelwayo ilaba abathi ilaba bama-network awukwazi ukuthi sinazo iy'moto ngapha sikwazi uku-charger ekuthenini emotweni si-charge. Yes, I'm sponsored. Yeah, I can now. I'm sponsored. Asikwazi ukuba nemoto ngapha sikwazi uku-charge emotweni. Then we don't have a network as a result of electricity. These people abama-social network wherever